Da dubine okeana skrivaju čudne i strašne stvari i nije neka nepoznanica. Puno puta su valovi na pučnu izbacivali poneko strašno stvorenje, a mi smo za vas priredili pregled 5 najstrašnijih i najbizarnijih stvorenja koja dolazi iz dubine okeana. Ne, nije neki novi dijetni proizvod i nije dobar za salatu. Ovo biće je jedno od najčudnijih bića s morskog dna. Nema oči ni uši, a i mozak je na razini njegovog kopnenog kolege, ali ipak igra važnu ulogu u hranidbenom ciklusu morskog života. Gutanjem kora rastvara vodu na hranidbene tvari koje onda iskorištavaju druga bića sa dna. Mnogi znanstvenici smatraju da je on jedan od rijetkih preživjelih fosila. Dolazi iz porodice morskih pasa koji su stari preko 125 miliona godina. Uistinu jedinstven i nadasve ružan. Ne zna se puno o njegovom životu, jer se na njega naišlo svega nekoliko puta, a primjera koji je bio donešen u japanski akvarij ubrzo je uginuo. Iako svojim izgledom podsjeća na stvorenje koje je izašlo iz 9. kruga Danteovog pakla, ova riba je u potpunosti benigna. Za pretpostaviti je da je više gladna nego sita, iako se hrani drugim ribama, ima tako slab vid da ne vidi svoju lovinu dok se doslovno ne zaleti u nju. To ni ne čudi kad živi na dubini od 5000 metara. Ova riba nije strašna, ali je zato jako smiješna. Nedavno je proglašena najružnijom životinjom na svijetu, s jako malo mišićnog tkiva i bez kostiju. Ova riba se na suhom pretvori doslovno u želat. Živi na dnu okeana gdje je pritisak tako velik da se ona doima kao najčešća životinja na svijetu, ali samo u njemu. Svojim izgledom podsjeća na najstrašnije stvorenje koje ste mogli ikada vidjeti u nekom hororu. Zanimljivo, kod ovih stvorenja je to da su ženke velike i strašne, a mužjaci doslovno žive kao papučari prikačeni za njihovo tijelo. Jedna vrsta simbioze, sve u svemu najstrašnije žensko biće na zemlji uz neke političarke. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share i subscribe. U komentare pišite šta bi voljeli sljedeće da vidite na kanalu.